Danas ću vam pokazati jednu kupku za jačanje srca. Ova vrlo jednostavna kupka preporučuje se posebno ljudima koji imaju oslabljen srčani mišić ili uopšte bilo kakav problem sa srcem. Za to mi je potrebna samo najobičnija hladna voda, dakle danas ćemo da se brčkamo. I ova kupka je poželjno da se radi jednom u 7 dana, dakle jednom nedeljno, 8 nedelja. Dakle, jednom nedeljno, svaki 7. dan, 8 nedelja. Šta treba da radimo? Treba da ruke što dublje možete umočite u hladnu vodu, dakle da vam i laktovi budu u vodi, evo tako, možete da savijete ruke i onda blago kružite u smeru kazaljke na sat 20 sekundi. Ja sad vam pokazujem pa pričam, ali nemojte da pričate dok ovo radite. Dakle, potrebno je 20 sekundi da držite ruke u hladnoj vodi. Nakon toga ustanete i radite ovo, napred-nazad rukama, 10 minuta. Vrlo je jednostavno, dakle nije fizički zahtevno. Radite 10 minuta napred-nazad. Kada je prošlo 10 minuta, ja ću samo malo obrisati ruke, onda na neki sto ili horizontalnu površinu spustite ruke horizontalno i ostavite da tako stoje 2 minuta. Kada smo završili sa ovim vežbanjem, mi smo 10 minuta otprilike izvukli krv iz srca, naše srce se odmaralo i kažu da ova, vrlo jednostavna, videli ste, kupka je izuzetno efektna i da kad sprovedete ovu kuru, da vam je to otprilike kao da ste mesec dana proveli u nekom sanatorijumu, recimo na Zlatiboru.